Adora su nombre, adora su nombre, adora su nombre. Adora su nombre, adora su nombre, adora su nombre. Aleluya. Oh, cuando el diablo se levanta, sigue. Y rebasía, urrabaquiba, ahí se me cae, usaraquiba, saya, urrabaquiba, y rabasicaba, Isaya. Y rabaisai, cae. Aleluya. Urrabaquiba, baba, iswicaba, Isaya. Y rabaquiba, baba, Isaya. Esai, Isaya. Oh, cuando el diablo se levanta, él siempre se levantará. El diablo siempre vendrá. Después de un ayuno tan glorioso, Él viene. Pero cuando el diablo se levanta, aleluya, Jehová levanta la bandera y usted sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios, sigue adorando. El diablo quiere hacer usted creer Diable veut faire quoi? que los días del ayuno no fueron nada. Que jour géniaux c'était pour Messi. Que los días del ayuno no fueron nada. Jour géniaux c'est pas très ici. Que todo quedó igual. Tout le bagage était même genre. Igual cuando Daniel estaba ayunando, aleluya. Même genre que Daniel t'a enchaîné. Parece que no acontecía nada. Ça semblait pas te répondre aucune réponse. Parecía que todo quedó igual, aleluya. Ça semblait tout le bagage était même genre. Pero no es verdad. Mais c'est pas vérité. No es verdad. C'est pas vrai. Di al diablo que no es verdad. Dis diable c'est pas Dios vrai. dijo a Daniel Dis où c'est petit bon Dieu. desde el primer día. Depuis le premier jour. Desde el primer día. Depuis le premier jour. Desde el primer Depuis día. le premier jour. Desde el primer día. Desde el primer El jour. cielo escuchó. Cielo. El cielo escuchó la batalla. A su nombre, 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 Rabasea. Ahí se que Masaya. Iglesia, adora, adora. Adorez, adorez. Y se que Masaya. Y Rabaki Mama y se. Siéntate libre en esta mañana. Laissez-moi l'adorer. Levanta tus manos en señal de victoria. Mi Cristo vive. C'est vivant. Levanta tus manos, cierra tus ojos y adora al Señor. Levez-moi en l'air, fermez les yeux, adorez le Seigneur. Su presencia está en este lugar. Présence ici. Oh, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La présence est plénitude de joie. Delicia a su diestra para siempre. Sa belle empile, la main gauche, la main droite pour tout le temps. Aleluya, Señor. Alléluia. Estamos aquí Nous ici, para contemplar pour nous contempler. la hermosura de tu gloria. Belleté, gloire. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros en esta mañana. Figure éclairée sur le matin. Oh, tu unción descienda ahora. L'onction descend Que coulière. este fuego fluya ahora. Vous dites feu au cou et Que coulière. los dones se manifiestan ahora. Vous dites feu descend El coulière. bautismo con el Espíritu Santo La ahora. terre avec cet esprit Los coulière. dones espirituales ahora. Don spirituel coulière.
Adora, 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 adora. Adorez-le, adorez, adorez. Toda dolencia se va. Présence. Toda enfermedad se Toute va. maladie pour aller. Se va Toute pour ahora. aller coulier. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Declárate libre en esta mañana. Et lié la céleste liberté. Libre para adorar a Et Dios. préparez gloire, mon Dieu. Libre para alabar a Dios. Libre pour adorer, mon Dieu. Libre para recibir su palabra. Libre pour recevoir parole. Cada mente queda libre en esta Chaque mañana. mémoire était libre matin. Libre, libre. Libre, Tus libre. emociones quedan libres en esta Vous mañana. êtes libre matin. Toda enfermedad se va por el nombre de Toute Jesús. maladie pour aller dans Por le nom de las llagas de Jésus. Jesús. Dans le nom de Jésus. Toda cadena se rompe. Toute chaîne a cassé matin. Gracias. Gracias. Merci. Gracias. Merci. Gracias, Jehová. Merci, Jéhovah. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu béni, bien-aimé. La noche de partida de clase a mí me jinta con alabanza. Aleluya. On Amén. nous sépare classe ce matin. Vamos a seguir a alabar a Dios, sigue a adorar su nombre. Continuez à louer bon Dieu, continuez à louer nous. Su presencia también en medio de nos. Présence dans mi-temps, nous. Aleluya. Alléluia. A mí me jinta. Matin, Quisiera predicar en papiamento y traducir en español, a menos que hay muchos, más que 3 hermanos de Haití que no entienden papiamento. nous voulons prêcher dans le bientôt traduit en créole. Plus ou moins, si il y a plus que 2 ou 3 frères haïtiens qui ne comprennent pas papiamento. ¿Hay más que 3? Il y a plus que 3? Si. ¿Hay gente para traducir para ellos? Il y a monde pour traduire pour eux. Si hay Please, más, ok. Vamos a hacerlo en español entonces. Le frère Jacques avec madame Ni. Amén. Gloria a Jesús. Abrimos nuestra Biblia en Génesis. Ouvrez-vous ensemble avec moi dans Genèse. Seguimos con el estudio de dispensaciones. On continue avec l'étude dispensation. Alabanza a Jesús. Dispensaciones. Capítulo 7. Gloria a Jesús. para Genèse siempre. chapitre 7. Alabanza al Señor. Mis hermanos lo tienen. Tout le monde joigne. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alléluia. Y los que vinieron, macho y hembra, vamos a esperar que, porque cuando se lee la palabra no se camina, amén, gloria a Jesús. Vamos a esperar que terminen, gloria a Nous Jesús. retenons même que fini. Versículo 16, 7, 16. Chapitre 16 verset 16. Y a los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Chapitre 7 verset 16. Nous appelons nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. C'est comme ça yon mâle avec yon femelle dans chaque qualité bête vivant entrer dans bâtiment. Jean bon Dieu te bail l'autre là et puis bon Dieu ferme porte là derrière Noé. Mis hermanos pueden tomar asiento Nous capables chiter ensemble, y sigue alabando a tu Dios continuer louer bon Dieu là. en esta mañana. Matin. Amén. Estamos con el estudio de dispensaciones. Nous dans étude dispensation yo. Ya pasamos inocencia Il faut passer noter ouais innocence. y estamos en la segunda dispensación Nous dans deuxième dispensation al final. Amén. dans finale. Donde Dios le pidió a Noé que hiciera una arca. Côté que bon Dieu te demandé Noé pour construire un bâtiment. Había algunas preguntas, Te gain quelques questions. gloria a Jesús, que se hicieron la vez pasada. Fois passé qui te présenté, yo te posé yo. Vamos a contestarlas primero. Había 3 preguntas. Pour nous répondre premièrement, te gain 3 questions. Amén, gloria a Jesús.
No, ¿para qué? Santa Mirabón, ¿se pueden ver bien allá atrás? Tout le monde capable voir bien derrière. Gloria a Jesús. Había preguntas que hermana Rosalba hizo, pero no está. Il y a une question que c'est à te poser, mais elle n'est pas là. Hermana Rosalba recuerda al final del culto yo darle un documento donde explica el ministerio de la mujer para usted dárselo a su hermana. Y que ella lea, si aún no entiende, entonces voy a explicar plenamente. Recuerden tomarla. Amén. Y hermano Abel también tenía una pregunta. C'est vrai, dit tout il y a une question. En Génesis 5:32. Dans Genèse 5, verset 32. Amén. Génesis 5:32. Dice ahí la palabra que siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Côté que la parole a dit, Noé était gain 500 ans, les livres gain 3 petits garçons, Sem, Cam et Japhet. Capítulo 7, versículo 6. Chapitre 6, verset 7. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Il dit, Noé était gain 600 ans, les inondations ont été faites sur la terre. Y también el texto donde Dios dice que da al mundo 120 años. Et puis il dit, tout gain un texte qui parle côté que bon Dieu dit, il y a le monde 120 ans. 6, versículo 3, dice, y dijo Jehová, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Le Seigneur a dit, le Seigneur ouais ça li dit, moi pas quitter les hommes vivre pour tout temps, parce que c'est mon assez yoye, c'est 120 ans seulement pour yo vivre. Amén. La pregunta de Wendy es si tuvo sus hijos 500 años y el diluvio vino cuando él tenía 600 años. Et question Wendy c'était pendant que 500 ans qui c'est Noé, l'inondation était faite. Si Dios dio solamente 120 años más de existencia al mundo, si bon Dieu te bail le monde pour exister seulement 120 ans, eso quiere decir que Dios le dio esa profecía a Noé antes de que nacieran sus hijos. Avait dit Noé te joué une prophétie ça dans bon Dieu avant petit Dieu te fait. Amén. Si Dios se mantuvo a esos 120 años, si bon Dieu bail seulement 120 ans, eso quiere decir antes de nacer sus hijos, Dios le dio ese mandato y él comenzó a trabajar sobre el arca. Ça veut dire avant petit Noé vient fait, il était joué un commandement pour te construire bâtiment. Eso hace el trabajo aún más duro para Noé. Et ça te capable faire travailler ça vient pidi toujours pour Noé porque estaba solo. Parce qu'il était pour compte lui. No sé si su familia le ayudó sí o no. On va si famille te aider lui oui ou non. Pero era algo extraño que él estaba haciendo. Mais c'était un bagage étrange qu'il t'a fait. No creo que había mucha gente disponible para ayudar a alguien en su locura. Mon pas quoi te gain un pile monde qui est disponible pour te aider le faire bagage ça. Entonces este remarque de hermana Wendy nos da aún una vista más clara del trabajo de Noé. Eh bien, si gestion c'est nous gagner un coup de plus clair de travail Noé. Y de lo más difícil que era para él. Et puis c'était plus difficile pour lui tout. Porque si ya estaba casado, tal vez su esposa le ayudaba. Peut-être s'il était marié, madame peut-être était capable d'aider. Pero cuando comenzó a tener sus hijos, mais elle était commencé à faire petit chose, era difícil. C'était difficile. Tenía que darse con los hijos, a levantar los hijos. Il besoin de rester avec Timonio pour l'élever Timonio. Amén. Pero aunque uno ve que a veces el trabajo avanza lentamente, même si des fois on voit que le travail avance lentement, tenemos que seguir trabajando. On doit continuer de travailler. Amén. Era un trabajo de muchos años. C'est un travail pour un pile d'années. Que vio sus hijos crecer. Quand que petit yo grandi. Para ayudar a él a terminar el trabajo. Pour aider lui marcher travail là. Desde que nacieron vieron a su padre Noé en el arca y amén. Depuis la naissance papa Noé bâtiment ça peut-être dans là. Pues si Dios dio el mundo 120 años. Eh bien si il bail le monde 120 ans. Y a los 600 años de Noé. Et puis dans 600 ans Noé estaba listo. Il était prêt. Eso quiere decir cuando Noé tenía 480 años, Dios le dio esa palabra. Ça veut dire que Noé était 420 ans, il était en joindre une parole ça. Al final del culto vamos a contestar la pregunta de la hermana Noelia también. À la fin, service nous va répondre en question c'est Noelia. ¿Hay otras preguntas? ¿Tienen otra cuestión? Gloria a Jesús. Seguimos con el estudio. On continue avec l'étude là. Amén. Podemos ver en el capítulo 7.
Nous pourrons aller dans le chapitre 7 là. Vamos a leer algunos versículos. Nous pourrons lire quelques versets. Dice capítulo 7, versículo 1. Si recapitulamos rápidamente, On a repassé encore rapidement amén, que Dios dijo a Noé que bon Dieu dit Noé, que se arrepintió de haber hecho al hombre, el ser humano, il regrette qu'il ait créé le monde. y que iba a destruir Il pourra le détruire. la humanidad. Il pourra le détruire l'humanité. Amén. Él los hizo, Et il fait ça. no le quisieron servir, C'est lui qui a créé, il n'a pas de le servir. entonces él tomó la decisión de destruir toda la humanidad. Eh bien, il prend la décision pour le détruire tout le monde. Pero en el capítulo 7, versículo 1, Mais dans le chapitre 7, verset 1er, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Seigneur dit Noé, entrez dans le gros bâtiment, ou même ensemble à toute famille, parce que dans tout le monde qui vit là, c'est au même seul, moi, qui marche droite devant moi. Versículo 6. Verset 6. Vemos aquí en una generación depravada, Nous sommes capables là, il y a une génération qui est dépravée. porque muchas veces uno encuentra hermanos Parce que cristianos, plusieurs fois, on rencontre frères et sœurs chrétiens, jóvenes o adultos, jeunes ou bien grands monde, que dicen que el pastor sabe el trabajo, el ambiente es muy malo, et il dit que on connaît un pasteur, travail là, pas bien fait. y se sienten que son desviados por sus compañeros. Yo senti que yo dévié à cause collègues. Eso no dice nada de tus compañeros, Ça pas veut dire rien des collègues, eso dice algo de usted. mais ça parle de vous-même. Amén, que usted no está firme, C'est parce que vous pas faible. que usted es débil aún, C'est parce que vous faible toujours. que usted está inseguro, C'est parce que vous pas gain l'assurance. o que tal vez usted quiere agradar a otros, Parce que vous voulez faire l'autre monde plaisir. o tal vez usted no quiere pagar el precio de servir a Dios, Ou bien peut-être vous pas voulez payer prix pour servir bon Dieu. o no quiere quedarse en soledad solo. Ou bien on pas voulez rester en côté pour compte. Amén, hermanos. Es mejor quedarse solo que mal acompañado. C'est plutôt rester pour compte au lieu que vous ayez un mauvais collègue. Amén, hermanos. Y así también en la escuela, C'est comme ça qu'on à l'école. muchos de nuestros jóvenes En pile d'ingénieurs, no perseveran, yo pas persévérer. no porque no reciben la palabra, C'est parce que yo pas recevoir no parole là. porque la presencia de Dios no está en medio de nosotros, C'est parce que le président bon Dieu pas dans la vie non. es que no quieren pagar el precio, C'est parce que yo pas voulez payer prix. no quieren identificarse con Cristo, Yo pas voulez identifier avec Jésus-Christ. no quieren separarse del Yo mundo, pas voulez séparer avec le monde là. le agradan las cosas que ellos hacen, Yo fait un bagage qui yo fait à plaisir. y más uno escucha, Et plus yo m'entende, eso influencia su vida, et puis ça va influencer la vie. y pueden separarse, Ou capable de séparer, quedarse solo, rester pour compte. ¿o no, hermanos? Cuando yo estudiaba en Holanda en la universidad, Et on fois aller pasteur dans l'université Hollande, yo siempre tenía mi Biblia allí, il toujours une Bible là amén, en la punta de la mesa ahí, sur point de table là. y allá dan clase 45 minutos Et là il vient il va classe, là il dit dans numéro 2, y 15 minutos de pausa. pendant 15 minutes de repos. Es una sala llena, amén, C'est llena, une salle qui était pleine. coliseo. Y en esos 15 minutos yo tomo mi Biblia y comienzo a leer. Et bien dans 15 minutes ça, il était prend Bible, il commençait à lire Me preguntan, et puis il posait la question. necesitamos también ese libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Necesitamos ese? Et livre ça qui livre lié, nous avons besoin de tout. Y dije, es la Biblia. Et moi je dis non, c'est une Bible. O sea, no tienes suficiente con lo que ya tienes que leer. Et je dis oh, pas gain suffit pour lire qu'on a besoin de lire toujours. Pero uno se identifica. Mais yon moun identifié ou, Ven que uno es cristiano. ou capable ouais que yon moun c'est chrétien li. Es mejor al comienzo del año, C'est plutôt depuis le commencement année, uno entra a un trabajo nuevo, là que rentre dans un travail neuf, presentarse como ou cristiano. déjà présenté ou comme chrétien. Rompe eso desde el comienzo. Depuis le commencement ou casser ça. Porque a veces uno, ¿cómo voy a decir? No sé cómo. Desde el comienzo, dígalo. Depuis le commencement pour aller comment pour dire non, depuis le commencement dis ça. Yo soy cristiano, Moi c'est chrétien, yo creo en un Dios vivo, moi crois dans un bon Dieu lo vivant, sirvo c'est ma y servile asisto a tal iglesia. et puis c'est constant à l'église ahí. Amén. Te llamarán aleluya, te dirán, pero Même después te van a respetar. le Amén. relo alléluia, dit qui ça yo dit? Amén, hermanos.
Porque si usted no se identifica, Mais si vous pas identifié, usted está en medio de ellos allí si vous n'avez mi-temps là, y ellos vienen con sus cosas, et puis ouais, avec bagaille là, con sus chistes. avec tripotage, après, No, pero si saben que es cristiano, mais si vous connaissez que vous êtes si chrétien, lo hacen a propósito. si vous faites, ça fait pour un billet. Pero si ven si usted está así, un poquito como gelatina, Mais si vous comme ça comme gélatine, seguirán, vous seguirán, va continuer. seguirán intentando. Amén. Il va continuer à faire un Cuando- effort, un Cuando temps. uno toca la gelatina así. Et même côté si vous touchez comme ça, Amén, hermanos. Pero si ven si usted está firme, mais si vous campez ferme, te van a respetar. vous Amén, va hermanos. respecter. Cristo vive. Jésus vivant. En el versículo 6 dice, Dans le verset 6, il dit, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé te gagné 600 ans, les inondations ont été faites sous la terre. Amén. El padre de Noé, Papa Noé, creo que Dios trató con él. moi que bon Dieu traité avec lui. Porque cuando Noé nació, Parce que là que Noé fait, en Génesis 5:29, dans Genèse 5, verset dice, 29, y llamó su nombre Noé, lire Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. il dit comme ça, petit ça va soulager nous en bas tout travail dit n'a fait. A causa de la tierra que Jehová maldijo. En bas gros travail nous obligé faire avec mais nous parce que c'est rien à te malédiction était. Esto nos dice Ça dit nous, que la tierra no producía, no daba su fruto como tenía que dar. terre pas de produit, il pas de bail fruit il te de bail. La Mec sabía que había una maldición sobre la tierra. Et les mecs connaît que était une malédiction sur terre. La Mec era no sé cuántas generaciones después de Adán y Eva, Il pas connaît combien de générations te gagné après Adam avec Ève. pero recibió el mensaje. Mais il recevait un message là. Amén, que cuando ellos fallaron, Dios maldijo la tierra por amor al ser humano. Les que yo failli, bon Dieu maléditionné terre à cause de l'amour l'homme. Amén, hermanos. Por amor al ser humano, Dios maldijo la tierra. Pas moi à cause de l'amour l'homme, bon Dieu maudit terre. Y vemos otra vez, por amor al ser humano, Dios destruye otra vez la tierra. Donc après retourner ouais encore à cause de l'amour l'homme, bon Dieu retourner détruire terre. Pero cuando Noé nació, había una esperanza. Mais les que Noé fait, te un espoir. El padre vio algo en Noé. Et papa te ouais bagay dans Él Noé. dijo que Noé va a cambiar las cosas. Il dit avec Noé bagay pas Y changer. Dios tuvo planes con Noé. Et puis Amén. bon Dieu te fait plan ça pour Noé. Y en 7:6 dice, a los 600 años vino el diluvio. Dans chapitre 7 verset 6 là il dit Noé te gagné 600 ans, les inondations faites sur la terre. Y Noé entró en el arca. Y dice el versículo 7. Il dit dans verset 7 là, Por la causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. il dit dans verset 7 là, il rentré dans le bâtiment, lui-même, petit garçon lio, madame li ensemble avec madame petite lio, pour te ka chaper en bas inondation. Y ya conocemos la historia, Ya amén. nous déjà connaît histoire ça. Y aquí, usted no lo ve bien, pero aquí están entrando los animales de dos en dos. Là, ça pas ouais bien, mais il dit que toute bête yo te rentré deux par deux. Los animales limpios, 7 parejas, Bête qui propre yo, c'était 7 pareils, 7 coupes, y los animales no limpios, 2 parejas. mais Un pareja. bête qui te propre yo rentré deux par deux. En el versículo 11 dice Génesis 7, Dans même Genèse 7 là 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. jour qui te fait Noé 600 ans, yon mois, 17 jours, toute source dans fond la mer a pété. Ciel la même l'ouvrit, il commençait à vider de l'eau sur la terre. Usted sabe que en el principio las aguas eran una, amén. Nous connaissons que dans le commencement, de l'eau était un seul. No sé cómo, pero eran unas. Je ne sais pas comment, mais c'était un seul. Y Dios separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Bon Dieu séparé de l'eau entre en l'air à terre. Ahora Dios abre ahora otra vez ese llave de arriba Quand il y a bon Dieu retourné ouvert encore clé en l'air y deja llover et puis sobre la quitter tierra. la pluie tomber sur la terre. Allá arriba parece que había más agua que aquí abajo. En Aleluya. l'air, c'est semblé qu'il y a plus de l'eau que sous terre. Amén, hermanos. Y comenzó a llover. Et puis la pluie commence à tomber. Y el versículo 13 dice, Dans verset 13, il dit, en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. même jour ça, Noé, madame li, petit garçon li yo, Sem, Cam, ak Jafé, ensemble avec madame yo, entré dans bâtiment. Solamente 8 personas. Seulement 8 moun. Y el versículo 16, Verset 16,
8 personas se salvaron. 8 moun seulement te sauvé. Más pudieron salvarse Tu es capable de plus sauver. si hubieran creído la prédica de Noé. Si tu te crois dans prêche Noé. El rapto está allí, Enlèvement là, está a la puerta. enlèvement là à la porte. Millones se salvarán, En pile, il va sauver. pero millones quedarán aquí en la Mais il y tierra. a en pile tout cas prêté sous terre. Van a alabar al Señor por no creer la palabra de Dios. À cause de pas croire parole bon Dieu. Amén, que Dios está anunciando ya por 2000 años. Parce que bon Dieu déjà annoncé parole pendant 2000 ans. En el versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. C'est comme ça, il y a un mâle et une femelle dans chaque qualité bête vivant entrer dans le bâtiment. Jean bon Dieu te baille l'ordre là et puis bon Dieu ferme porte là derrière Noé. Dice que Jehová cerró la puerta. Il dit que bon Dieu ferme porte là. Eso quiere decir que Ça veut dire la puerta se cerraba desde hacia afuera. porte là vient fermer depuis dehors. Cuando alzaron esa cabulla y la puerta subió así, Là qu'il il redit code là et puis porte là monter comme ça. Jehová tomó la madera y cerró la puerta. Et puis Jéhovah prend bois ou bien planche, il ferme porte là. ¿Por qué Jehová cerró la puerta? Pour qui ça c'est Jéhovah qui ferme porte là? Alza su mano porque Leve. estamos grabando y hermana Milady le dan el micrófono y usted contesta. Hermana Milady, después, ¿quién más allá atrás? Hermana Marta. ¿Por qué Jehová cerró la puerta? Pour qui ça c'est Jéhovah qui te ferme porte là? Gloria al Señor. Yo pienso que Jehová cerró la puerta porque nosotros como seres humanos, ¿no? Tenemos siempre la tendencia a ser flexible. En algunos momentos somos flexibles con las cosas y puede ser que nos dé pena, ay, mira, ese niño se está ahogando, o esa persona era mi primo, mi hermano, mi amigo. Entonces, para Dios evitar ese tipo de cosas, que el corazón de Noé se pusiera, vamos a decir, mole, como se dice en Papiamento. Entonces, Dios mismo cerró la puerta para que no hubiera esa oportunidad de que Noé tuviera compasión por esa generación. ¿Amén? A veces tenemos más compasión que a Dios. Il y a parfois nous avons plus compassion que bon Hermana Dieu. Tabita, el micrófono. Hermana Marta, igual, ok. Sí, es. Por esa razón, yo voy a decir lo mismo que ya termina de decir, que por nuestras compasiones, a veces decimos, ay, se está mojando, no, vamos a darle una oportunidad. Entonces Dios determinó él mismo cerrar la puerta. Amén. Porque cuando él lo dijo, todos endurecieron su corazón. Entonces Dios le mostró su plan y su propósito, que cuando él dice algo, se dice para que se cumpla. Y si no lo cumplen, entonces él toma su decisión. Amén. Y cerró la puerta de afuera, de tal Dife- manera que Noé y su familia no pudieron abrir la puerta. Il fait même porte de façon dehors, de toute façon que pour Noé, la famille, pas qu'à ouvrir porte là. Somos igual hoy en día. Nous, c'est même bagaille, je ne dis pas. Hoy en día somos igual, hermanos. Je ne dis à nous-mêmes, gens. A veces hay gente que ama a su familia más que a Dios. Il y a parfois des gens qui aiment famille plus que bon Dieu. ¿O no? Amén. Si hago algo a hermana Milady, Si moi fais ces médailles en bagaille, vamos a decir, y si hermana Milady no viene, si on nous dit, si ces médailles pas venir, si Milady tiene una familia, casi mitad de la familia no viene. s'il y a une famille, presque 2000 familles pas venir. Ama a la hermana Milady más que a Dios. Moi, j'aime plus que bon Dieu. Amén, hermanos. Estoy seguro que Noé hubiera abierto esa puerta Et moi, sûr et certain que côté que famille nous était capable d'ouvrir porte ça. cuando tal vez vio allí su primo, Peut-être là, il y a cousin, yo, su tío, tonton, yo, tal vez su mamá, peut-être maman. ahí sin dientes. Bueno, Et là, comment c'est que les Noé. ¿Y cuántas ventanas tenía el arca? ¿Cuántas? Una ventana. ¿Y dónde estaba? Combien de fenêtres qu'il y a? Arriba. Il y a une seule fenêtre qu'il y a, mais en haut. Para Noé no estar viendo así Pour Noé, tu regarder comme ça. y comenzar a clamar como cuando Samuel estaba clamando por rey Saúl. Amén. Comment c'est réclamer pour Samuel, tu as réclamé pour Saïl. Porque toda la gente allá afuera Parce que tout le monde était dehors, hein? y no viendo un muchacho tan lindo así ahogándose. Et puis, vous regardez, tout le monde tout petit là, à boire de l'eau en bas. Dios abre la puerta. Oh, ouvrez porte là. Es Giancarlo, mi sobrino. C'est Jean-Carlos, cousin, Abre la moi. puerta. Ouvrez porte là. Oh no.
Es un niño. C'est un petit monde. No sabe lo que está haciendo Dios. Il pas connaît qui ça l'a fait bon Dieu. Y después ve, abuela, está vieja, Dios. Après ça, il dit grandement bon Dieu. Dios dijo a Samuel, no clames más. Bon Dieu dit Samuel, ou pas besoin de relayer encore pour lui. ¿Hasta cuándo clamarás por el rey Saúl? Jusqu'il va suspendre crier pour roi Le dio Saïl. oportunidad Moi bali opportunité. y no los aceptó. Il pas accepté. Quiere hacer su propia voluntad. Il fait propre volonté. No clames más, tengo uno mejor que él. Pas crier encore, moi qui plus bon que lui-même. Les he dado 120 años. Moi ba yo 120 ans. Ese arca es testimonio para ellos. Bâtiment ça son témoignage pour yo. Vieron los animales entrar de dos en dos. Yo ouais bête yo rentré deux par deux. Y ni aún así Même comme ça, se dieron cuenta. yo pas rendre compte. Amén, hermanos. Hay mucha gente que van a realizar Gen pile monde qui va réaliser que Dios que existe bon Dieu existe. cuando estarán en el infierno. Les qui Aleluya. va dans l'enfer. Pero ya es tarde. Mais il va trop tard. Dios le da a usted oportunidad. Bon Dieu pas opportunité. Dios me da mi Il oportunidad. ban moi pour Su opportunité. misericordia es grande, Miséricorde grand pile. lento para la ira, Il pas fait colère grande facile. misericordia. Miséricorde grand pile. Pero hay límite. Mais gen limite. Hay Gen límite. limite. Hay Gen límite. limite. Alabanza al Señor. Dice que su misericordia es grande, Il dit miséricorde grand. pero no es infinito. Hay un límite a su Gen yon limite misericordia. dans miséricorde Y li. ahora Dios anuncia Qu'on y a bon Dieu annoncé y llama a la humanidad al arrepentimiento. pour relayer l'humanité dans repentir. Cuando el rapto de la iglesia tome lugar, Les que enlèvement va fait, amén, no hay nadie pas bien personne que pueda ir en un segundo viaje. qui va aller dans un deuxième voyage. Dios lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Bon Dieu va faire ça pas d'un fermé ou bien ouvrir. Porque estoy seguro, Parce que moi j'ai l'assurance. si Dios lo hace lentamente, Si bon Dieu fait le lentement, amén, si vamos subiendo así, et que ça va monter lentamente, lentement, amén. tranquille. Y si, por ejemplo, Si par exemple, usted está subiendo pendant qu'on monter, y su hijo allí, et puis petit tout là, usted lo agarra vous capable embrasser lui, prendre lui, et puis, ¿o no? oui ou non? No, Dios, Dios, no, Dios, déjame quedarme aquí. Estoy seguro. Moi j'ai l'assurance de ça. ¿O no, hermanos? Por eso Dios dice, es un abrir y cerrar de Tu veux ojos. ça, bon Dieu dit, pardon, fermé, ouvrir. Usted cierra sus ojos y abre sus ojos. Ups, la iglesia se Fermé, fue. ouvrir, et puis, comme ça va aller. Amén, hermanos. Y cuando usted llega allá y quiere llorar, Dios secará su lágrima. No habrá lágrimas allá en el cielo. Et puis là que vous arrivez, pas bien de l'eau dans encore dans le ciel là. Amén, hermanos. Porque el ser humano, Parce que l'homme, amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. cherchez premièrement le royaume bon Dieu avec justice. Y eso es tan difícil a veces. Amén. C'est ça qui est difficile que des fois. En Génesis 7, Genèse chapitre 7, versículo 24. verset 24. Antes, versículo 22. Después vamos a 24. Nous allons dans verset 22 avant. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Tout bête vivant ak tout monde sur la terre mourit. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. C'est comme ça, c'est a été détruit toute bête, tout ça qui était sur la terre depuis autant de ces monde, jougs animaux domestiques. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bête qui traînait sous ventre ak oiseaux qui volé dans le ciel là. Yo tout disparaître sur la terre, seulement monde qui était resté c'est Noé avec l'autre monde qui était dans bâtiment ensemble avec lui. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Après ça, l'eau a arrêté en haut terre pendant 150 jours. 150 días, ¿cuántos meses son 150 días? 150 jours, combien de mois lié? 3 meses, 150 días. 150 jours, 3 mois? 5 meses, amén. 5 mois. 5 meses, las aguas sobre la faz de la tierra. 5 mois et l'eau était sous terre. Tal vez había alguien ahí que logró escapar en un bote por ahí, amén. Peut-être qu'il y a quelques anges là qui réussissent à sauver. Eso es mi fantasía, amén. Ça c'est fantastique. Y si no murió por las aguas, murió por el hambre. Si on pas mourir à cause trop de l'eau, tu vas mourir pour gango. Porque creo que nadie resiste 5 meses sin comida. Parce que
Nadie resiste 5 meses sin comida. Parce que personne ne peut pas exister pendant 5 mois sans manger. Amén, hermanos. 5 meses. 5 mois, Todo el mundo estaba bajo el agua. tout las le monde aguas. était en bas de l'eau. Amén. Toda carne se murió, Tout le monde mourit, se disolvió. yo détruit, Amén. No había olor más porque todo se... pas de gain aucun sang encore parce que tout le monde allait. Alabanza a Jesús. Los peces tenían mucha comida en ese tiempo. Et peut-être poisson longtemps ça a été gain pile manger. El 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Dans le chapitre là, il dit, mais bon Dieu vient changer Noé. Y el versículo 4, Dans le verset 4, en el versículo 1 dice que Dios se acordó y comenzaron a disminuir las aguas. il dit que dans le verset 1er, mais bon Dieu vient changer Noé ensemble avec tous les animaux. Amén. En el versículo 4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Il dit, dans le verset 4 là, il dit, sous 6e mois, 17 jours, bâtiment fait terre sous tête mon Ararayo. En Génesis 7:11 Dans Genèse 7, verset 11, dice la palabra que en el mes segundo vino el diluvio. il dit, jour qui fait Noé 600 ans, c'est un mois, 17 jours, toute source dans le fond la mer est pété. El 17 del mes. Dans 17 jours, En el 17 mois. versículo, en 8:4, en 7:24 dijo que el agua permaneció 5 meses sobre la tierra. Il dit, dans verset 24 là, il dit, moi arrêté pendant, l'eau arrêté pendant 5 mois sous terre. Y en 8:4 dijo en el mes séptimo. Et puis il dit, dans chapitre 8, verset 4 là, il dit, dans 7e jour, ¿Cuál exactamente? El segundo mes con 5 meses, el mes séptimo. il n'a pas dit exactement peut-être 2e ou bien 3e, mais il dit 7e. Y el arca quedó allí Y puis- trancado sobre el monte Ararat. Bâtiment était resté campé là sous tête mon Arara. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Il dit, l'eau t'a baissé jour, l'eau t'a baissé toujours, jour sous 10e mois. Amén. Y comenzaron a ver las puntas de los montes saliendo. Il a commencé à voir pointe monio a sorti. Y sucedió entonces el mes 10. Amén. Ya Eh bien. pasaron el mes 10. Amén. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Il dit dans 6 là, 40 jours après ça, Noël ouvre fenêtre, il te fait dans le bâtiment. Para contestar la pregunta de la hermana Noé y la hermana Ayer puede explicar. Entonces mes 10, 40 días, mes 11 y algo ya pasó ahí. Eh bien, 10e mois, 40 jours, ça a été passé là. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Verset 7 là dit, il a yon connaît la sortie, l'aller vini, jour de l'eau, te fini chercher net. Amén. Podemos leer los detalles en casa, hermanos. Nous avons oublié détail ça la caille nous. En el versículo 13 dice, Dans verset 13 il dit, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. il dit, c'est comme ça, les Noé te gain 601 ans, dans le premier jour, premier mois, l'année juif, de l'eau a te fin baissé net sur la terre. Noé découvrit bâtiment, li voyager, le garder, li ouais toute terre te cherche. En Génesis 7:11 dice que Noé tenía 600 años. Dans Genèse 7, 11, il dit, Noé te gain 600 ans. En Génesis 8:13 dice que Noé tenía 601 años. Un año pasó, amén. Dans 8, verset 13, il dit, il te gain 601 ans. Ça veut dire un an passé. En el versículo 14 dice, Verset 14, il dit, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. et il dit, sur 27e jour, 10e mois, terre te cherche net. Pues es correcto allí, el mes segundo. Eh bien, il est correct là, dans le deuxième mois. En el mes segundo comenzó el diluvio. Dans le deuxième mois, l'inondation a commencé. Después de un año salieron del arca. Après un an, après une année, le bâtiment sorti. Amén. Y había suficiente comida para todo un año. Tu as mangé suffit pendant toute l'année. Y pueden poner plache para mí. Pues el arca, Eh bien, bâtiment, gloria al Señor, se movió
Il était mouvementé, déplacé. no tenía timón, amén. Il n'a pas de volant. Alléluia. Noé estaba aquí Nous étions là, y cuando vino el diluvio aquí en Babilonia. dès que l'inondation a été faite dans Babylone. Ustedes conocen esto, aquí, aquí está África, Europa, Afrique, Europe, si no me equivoco, ¿dónde está? Aquí está China y Rusia, on va joindre Medio Oriente. la Russie, on va joindre la Chine. Se ubica un poquito. Y Noé vivía aquí. Et puis nous étions vivre là. Cuando el diluvio vino, Dès que le déluge a venu, el arca pasó de aquí quand le bâtiment passé bon là, hasta aquí. il est juste en l'air. Amén. Dios lo condujo hasta allá. C'est bon Dieu te conduit, il arrive en l'air. Una distancia muy larga. Il y a une distance qui était très longue. Después vemos que la humanidad vuelve a crecer y venir esa dirección. Après, nous avons voir côté l'humanité de retourner grandir encore, retourner en direction ça. En el versículo 20 dice, Dans le verset 20, il dit, y edificó Noé un altar a Jehová. Noé bâtit un hôtel pour bon Dieu. Lo primero que Noé hizo cuando salió del arca, Premier, ça que Noé a fait avant de sortir dans le bâtiment, hizo un altar a Jehová il fait un hôtel pour bon Dieu. para dar gracias a Dios. Pour dire bon Dieu merci. Amén, hermanos. Comenzaron ellos otra vez Il a recommencé encore, con la población del mundo. il y a un peuple dans le monde là. Solamente 8 personas. Seulement 8 personnes. Amén. Y podíamos, porque a veces decimos, ay, porque está aburrido, no hay nada que hacer. Bla, 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 bla. Et peut-être qu'on va dire, ah, ça, on s'en vit, mon chagrin parce qu'il n'y a pas rien pour faire. Eran 8, si estaba aburrido, no había nada que hacer, no había más gente. C'était 8 personnes seulement, pas de rien à faire parce qu'il n'y a pas de l'autre monde. Amén. Tenemos que acostumbrarnos. Nous avons besoin de habituer, non? Amén. Que hay que servir a Dios. Nous devons servir bon Dieu. Cueste lo que cueste. Quel que soit ça le côté, Donde estemos, quel que soit côté nous, no importa el lugar, ça pas importe place là, tenemos que servir a Dios. nous devons servir bon Dieu. Edificó un altar a Jehová y le dio gracias. Il fait un hôtel pour bon Dieu, dit merci. Y tomó de animal limpio, Il prend une dans chaque qualité bête toda ave limpia, y ofreció holocausto al Señor. et puis il offrit une offrande par le Seigneur. Y mire el versículo 21 lo que dice. Regardez qui ça dit dans le verset 21. Amén. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, porque Dios tiene corazón, amén. Bon Dieu, quelqu'un? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Le bon Dieu prend bon sang là, ça fait le plaisir. Il dit dans quel? Moi pas jamais baïté madichon encore, peut-être ça les hommes fait. No volveré a maldecir más la tierra. Moi pas jamais madichonné terre encore. Es la segunda vez. Ça c'était deuxième fois. La primera vez fue cuando Première fois c'était combien? Cuando Adán y Eva pecaron, Le que Adam avec Ève ont péché. Dios maldijo la tierra Bon Dieu maudit terre. porque ya bendijo al ser humano que él creó. Parce que yo vinn vendre l'homme que bon Dieu créé. Pero otra vez, Mais une fois encore, Dios castiga la tierra. bon Dieu retourne puni terre. Y aquí dice, Et là il dit, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. moi pas madichonné terre encore à cause moun. Porque el corazón, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Parce que depuis yo jeune, c'est mauvais l'idée assez qui dans cœur yo. Amén. Nosotros, Nous-mêmes, usted, ou même, yo, moi-même, nuestra carne, chez nous, nuestros deseos carnales désir la chaîne yo, son malos. yo pas bon. Nacimos con esa maldad de nosotros. Nous fait avec méchanceté en dans nous. Por eso dice Gálatas 5 Pour ça Galates 5 que hay dit, que caminar nous devons y marcher vivir et vivre en el Espíritu. en esprit. Amén, hermanos. Hay que buscar a Dios Nous devons chercher bon Dieu para que nuestro espíritu pour esprit nous esté unido con el Espíritu Santo. capable uni avec cet esprit bon Dieu. Porque si caminamos en el Espíritu, Parce que si nous marchons en no esprit, vamos a satisfacer los deseos de la nous carne. pas satisfaire désir chez nous. Se puede vivir en victoria. Nous capables de vivre dans la victoire. Se puede servir a Dios Nous capables de servir bon Dieu. si alcanzamos a vivir en el Espíritu. Et si nous arrivons à joindre pour nous vivre en l'esprit, Estar lleno de Dios. nous plaît bon Dieu, Usar nuestro dominio propio. nous utilisons propre domaine nous, Protegernos a nosotros
nosotros mismos. Parce que dans nous-mêmes même, No ir a lugares que no et convienen. nous n'avons pas le côté qui pas fait nous plaisir. No tener amistades que no convienen. Nous pas faire amis avec monde qui pas Y avantager nous. caminar en el Espíritu, Nous marchons en esprit, podemos servir a nous Dios sommes capables de servir bon Dieu. en este cuerpo malo, Dans mauvais corps que ça. siempre quiere hacer lo malo. Et qui toujours veut faire ça pas bon. Alabanza al Señor. Hay gente que dice Il y a des gens qui disent que le juzgamos. et nous juger. No, nadie, la iglesia no juzga a nadie. Non, l'église pas juger personne. La iglesia no manda a nadie al infierno. L'église pas voir personne mon aller dans l'enfer. Es la palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Amén, hermanos. La palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Alabanza a Jesús. Y hay cosas que podemos sentir. Il y a des choses que nous capables sentir. Uno puede sentirse. Il y a des gens capables sentir. Había un señor aquí en Bonaire. Te gagne une dame ici dans Bonaire. Yo conté este testimonio muchas veces. Moi plusieurs fois mon raconté témoignage ça. Llamó, quiso hablar conmigo Il relève, il te voulait parler avec moi porque su matrimonio estaba destruyéndose parce que foyer il t'a détruit porque él tenía otra mujer parce que monsieur a te gagné une autre femme y no quería perder a su esposa. et puis il pas voulait perdre mari. Y me dice, Et puis il dit moi, pastor, no quiero perder a mi matrimonio, pasteur moi pas voulait perdre foyer pero yo siempre he tenido dos mujeres. mais il toujours gagné des femmes. Una perversión muy profunda. Y no sé cómo dejar la otra mujer. Moi pas connais comment pour me quitter l'autre femme ça. Alabanza al Señor. Yo no digo que él no sentía algo para esa otra mujer, porque si no siente nada no está con ella. Moi pas dit qu'elle pas sentir rien pour l'autre femme non, parce que si pas sentir rien pas d'accord ensemble avec elle. También dice que nosotros juzgamos a los homosexuales o lesbianas, no juzgamos a nadie. Et yo dit tout nous juger lesbiennes yo, homosexuels yo, mais nous pas juger personne. Amamos a las lesbianas y los homosexuales, a los adúlteros, a los ladrones, los amamos. Nous remet tout adultère, voleur, lesbiennes et homosexuels, nous remet yo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amamos a los drogadictos, Nous remet tout drogué yo, a los chismosos y moun k'ap fait hechiceros, tripotage yo, moun k'ap fait magie, a los borrachos. moun tafiate yo. Los amamos a todos ellos. Nous remet yo tout. Amén. El borracho bebe porque siente atraído al alcohol. Boula tafiate ali boire parce qu'il senti que alcool a râler attention. ¿O no? El homosexual se mete con un hombre porque siente atraído a ese hombre. Homosexuel là, il couche avec un garçon parce qu'il senti pour lui-même. La lesbiana siente atraído a esa mujer, se siente atraída. Et lesbienne là, il couche avec femme là, c'est parce qu'elle senti pour lui. Nadie dice, mañana voy a ser homosexual. Elle dit demain je Se homosexuel. siente atraído. Il senti, il râler El attention. adúltero cayó con otra mujer porque se sintió atraído a esa otra mujer, otro hombre. Et non m'a dit, elle Oh, tombe non. dans la dite parce qu'elle senti l'autre femme là râler attention. El chismoso que va al infierno, igual que el homosexual, que el adúltero, siente esa atracción para hablar cosas que no le convienen a él. Moun qui a fait tripotage là dans l'enfer, même avec homosexuel là parce qu'il senti les pour le faire tripotage là, arriver pour le faire tripotage. ¿O no, hermanos? No negamos que esos sentimientos y deseos están ahí. Nous rejeter et sentiments qui dans monde là. Pero no porque siento algo, eso justifica que hay que hacer eso. Mais c'est pas parce que yo senti un bagage que yo de faire ça. Amén, hermanos. No porque siento algo, eso quiere decir que es aprobado para hacer eso. C'est pas parce que nous disons senti pour faire ça, nous approuver ou bien nous d'accord avec ça. Hay una palabra de Dios. Il y a une parole mon Dieu Amén. Que dice los que hacen esas cosas qui lui dit tout le monde qui fait bagage ça yo, no heredarán el reino de los il cielos. pas rentrer dans le royaume bon Dieu. Usted puede sentirlo, Vous devez sentir ça. pero ¿qué va a hacer? Mais qui ça va le ¿Va faire? a seguir sus sentimientos Ou va suivre sentiment là o va a obedecer la palabra de ou bien Dios? pour obéir parole bon Dieu. Amén, hermanos. ¿Va a seguir lo que siente Ou pour suivre ça senti o va a decir voy a obedecer a Dios? ou bien pour décider pour obéir bon Dieu. Y cuando toma la decisión de obedecer a Dios, Et là que vous décidez pour obéir bon Dieu, Dios da esa fuerza, bon Dieu ba ou force. esa llenura Il ba ou dernière de dimension. poder resistir en este mundo Et pour capable résister dans le como monde ça Noé resistió en este mundo. parce que Noé te résister dans le monde ça. Amén. Hay una maldad en nosotros. Il y a une méchanceté dans nous-mêmes. Podemos salir de un ayuno, esa maldad está ahí. Nous avons sorti dans gêne mais méchanceté est là. Pero usted tiene que creer Mais on a besoin de quoi? la palabra de Dios. Parole bon Dieu. Amén, hermanos. Cuando ese sentimiento viene allí, Les que sentiments ça vient là, y el diablo dice, hey, hipócrita que eres. les que diable a dit hey, ou sont hypocrites. 3 días de ayuno y mira tu mente. Ou sorti dans gêne et puis regardez ou No recibiste nada, eres perverso. ou pas recevoir rien, sont pervers ou. El Señor te reprenda. On dit Seigneur rechassez ou.
Estoy en esta carne, Moi dans chair, pero soy más que mais vencedor moi en plus Cristo que Jesús. vainqueur dans Jésus-Christ. Cristo con el Espíritu Santo venció la carne, Jésus-Christ avec cet esprit a gagné chair, venció al mundo il gagné le monde y venció al et diablo. puis il gagné le diable. Por eso yo también puedo vencer. C'est pour ça moi-même tout capable gagner. Estoy consciente que está ahí, Moi conscient qu'il est là, pero sé que soy justificado por fe en la sangre de Jesús. mais moi connais que moi justifié dans sous quoi avec sang Jésus. En el nombre de Jesús, Non non Jésus. vete. Allez. En el nombre de Jesús, Non non Jésus. declaro que tengo la mente de Jesús. M'a déclaré que moi gagné l'idée de Jésus. Rechazo sus pensamientos. M'a recherché et penser ça. Amén, hermanos. Si usted tiene dolor de cabeza, tiene dolor de Si cabeza. vous te fait mal ou que te fait mal. No puede ignorar. Ou pas capable d'ignorer. Hay quienes que dicen, no, usted está declarando que lo Ou tengo. pour dire non, déclarer non, déclarer de pas gagner. Hay cristianos que dicen que usted no puede decir que tiene dolor de cabeza. Il y a chrétien qui dit ou pas capable de dire que te fait mal. Si tiene un cáncer allí, Si il y a un cancer là, dice, hermano, tengo un cáncer, vamos a orar. No, usted está declarando, no estoy declarando, lo tengo. pour dire frère, on va le prier. Está Non ahí. non non, li là. Pero sé también que en la cruz del On Calvario veut connaître ou sous En voie sus calvaire. llagas. Dans ma ligne yo, fui sanado. nous guérir. Amén, hermanos. Usted puede sentir ciertas Vous cosas, capable de sentir gens de bagages ça pero yo. no sus sentimientos, es la realidad. Mais c'est pas parce que sentiment yo c'est La réalité. única realidad y verdad es la palabra de Dios. Seulement ça qui réalité et vérité c'est la parole de Párate Dieu. sobre la palabra. Camper sous parole là. Aunque vienen tantas cosas, Quel que soit un paquet de bagages que el venir. diablo quiere hacerte creer que eres hipócrita. Diable veut faire connaître que vous c'est hypocrite. Dile que no. Dis-lui non. En Cristo soy más que Non, vencedor. Jésus-Christ moi plus que vainqueur. En el nombre de Jesús. Non non Jésus. Aún tengo que vivir en esta Et carne. même si je vis dans chair Y ça, esta carne quiere hacer la maldad. chair ça livre faire méchanceté. Pero yo he aceptado al Señor. Mais moi c'est le Y Seigneur. su sangre me ha limpiado, me ha Sans lui purificado. nettoyer moi. Tengo poder para resistir. Moi j'ai pouvoir pour moi résister. A su nombre la gloria. Non, c'est la gloire. Amén, hermanos. Y Dios prometió allí Bon Dieu promet là para no volver a destruir el mundo. qu'il n'est pas pour retourner détruire le monde. Amén. En el capítulo 9, versículo 1, Dans le chapitre 9, verset 1er, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. bon Dieu bénit Noé avec petit Lio. Y les dijo, Et puis il dit, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. fais petit, fais en pile petit, mettez sous terre. ¿Eso les suena conocido este pacto? Ça sonne que avec contrat. ¿Con quién más Dios hizo un pacto similar? Avec qui est-ce encore bon Dieu si un contrat Hermana Wendy. ressemblé, similaire? ¿Y sabe usted también dónde Dios hizo ese pacto con ellos? Nous songez de qui côté en bon ¿Con quién Dieu? Dios hizo ese pacto, hermana Wendy? Con Adán y Eva. ¿Y dónde? En Génesis 1:28. ¿Usted lo puede leer? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en capítulo 9, Dans le chapitre 9 là, versículos 1 y 2 verset 1er, verset 2 y 3, et verset 3, Dios era un pacto con Noé bon Dieu fait un contrat avec Noé là. igual al estilo de Adán y Eva. Même Jean à le style de Adam et Ève. Dice el versículo 2 de Génesis 9, Dans Genèse chapitre 9 verset 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. il dit, c'est pour tous les animaux sur la terre, tous les oiseaux dans le ciel là, toutes bêtes Y sobre vivantes, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y con todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. tout poisson qui dans la mer baisse tête devant nous. C'est pour your père. Amén, hermanos. El mismo pacto que hizo con Adán y Eva Même contrat de signé avec Adam et Ève là, lo hace ahora con Noé y sus hijos. qu'on y a fait la Noé à petite Noé. Pero hay una diferencia. Mais il y a une différence. ¿Qué es la diferencia? Qui ça qui c'est différence hein? Hermano Rafael, ¿qué es la diferencia cuando Dios hizo el pacto con Adán y Eva y ahora hace el pacto con Noé y sus hijos? ¿Qué es la diferencia? ¿Usted Qui lo ça sabe? qui c'est différence là? Hermano Juan, ¿usted lo puede ayudar? ¿Qué es la diferencia? Hermano Miguel. Parece que en el principio no tenían temor por la inocencia y ahora le dice que el miedo va a estar sobre los animales. ¿Es eso? No, porque acá, donde Wendy llenó, dijo que los animales todos serían sujetos a ellos. Je voudrais que ça vienne dire, il dit, toute bête besoin soumettre en bas deux mondes ça. Amén. Y otra vez Dios puso los animales debajo de la autoridad de Noé y sus hijos. Et une autre fois encore, bon Dieu mettez toute bête yo en bas autorité Noé petit Léo. Mismo pacto, pero hay una diferencia, hermana Même contrat. Sara.
¿No lo sabe la diferencia? Gloria a Jesús. Cuando Dios hizo el pacto con Adán y Eva, Lè que bon Dieu te fait signer contrat avec Adam et Ève, hermana Wendy, hizo el pacto con mismo contenido, pero había una diferencia. Con Adán y Eva era solamente Adán y Eva, y aquí bendijo a Noé y sus hijos. Amén. Hay una diferencia más entonces. dans la différence encore, eh bien. Hermana Maribel, Que la diferencia es que Dios ahí no le impone nada ni le pide nada de que, porque cuando estaban en el huerto, Dios le impuso que no comieran del árbol, pero cuando Dios hace el pacto con Noé, podían gozar de todo lo que había en la tierra. gloria a Dios. Hay una diferencia más. Il y a une autre différence encore. En el estudio uno recibe, amén. Amén. No había un árbol allí, gloria al Pas un pied Señor. bois là. Hermano Kreslov, después hermana Ingrid. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ora mitale en Génesis 9, capítulo 1. Ela avisa Deus abençoou a Noé e seu homem e avisa não. Seja fructífero e multiplica e na terra. E temor para você e terror para você e lo tariba tul bestia de terra. E riba para tur para de cheiro unto cutulo que talastra a bo nan suera e tul pisca de la mão. ¿Y qué diferencia está? Qui sa différence est? De Mike, gloria a Jesús. ¿Qué diferencia está? Nadie lo sabe. ¿Qué diferencia? Différence ça. Después vamos a Máximo. Maximo. No, Ingrid, después Máximo. Hermana Ingrid, después Máximo. ¿Vos te busques tu destino? ¿No te parece que hermana Ingrid? Hop chercher le temps. Gloria a Jesús. Hermana Ingrid. Lo cual yo puedo pensar fue la obediencia, porque Adán y Eva, Dios dijo para que coman y ya hicieran todo lo que ellos quisieran en el huerto, pero Él le puso límite a lo que no podían tocar y ellos desobedecieron a Dios y entonces ese pacto se quebró ahí. Entonces con Noé y su familia ellos cumplieron el mandato ya de Dios de trabajar el arca y ellos se cumplió ya la promesa en ellos. Pero después que salieron de la arca, ahí Dios hizo el pacto. Et c'est là où sorti dans le bâtiment, bon Dieu fait contrat, bon Dieu signe contrat. El Máximo, después hermana Marta y Wendy, y vamos a seguir. Voy a dar la respuesta. Si no lo dan, voy a dar la respuesta. Máximo. Máximo. Él se llama Máximo. Gloria a Dios. Para mí la diferencia que hay es que el Señor le dijo a Adán y Eva que no se multiplicaran. Ah, ¿dónde está eso? No, aquí. Que no se multiplicaran. Sí, pero dice aquí que a Noé y a su familia que se multiplicaran. Y Adán y Eva, en Génesis 1:28, léelo, hermano Benny lo leyó, hermana Marta. En Génesis 1:28, Dios le dice igual a Adán y Eva que tienen que multiplicarse. Dans Genèse 1, verset 28, là, il dit, fait petit, fait en pile petit, mais sous terre. Hermana Marta, Viste que pastor, ku ora ku Noe acaba Dios avisele ku jamás y nunca lo haga el diluvio o a destruir entera humanidad. hermana Wendy, para último, gloria a Dios. De Génesis 1:28 está, pues de Génesis, del tiempo de Adán con Eva, nada te imaginas come solamente de lo cual Dios ha permitido comer, entonces aquí está avisa, en vuestras manos son entregados, que men, no por comer así no que de bestia no también. Ok, está en diferencia. Está en diferencia. Pero la diferencia es, Mais différence là, c'est Adán y Eva Adam et Ève, tenían. Pastor, uma pergunta, pero mané, Deus aduna Noé também ordem de beber senando. Sí.
Pero abo, mi pregunta está, pero si el beso no se puede someter, ¿de con león comiendo? Se ainda não obedece a Deus, fez tempo já, agora que tem o leão da lá, manso, picar com aumentar. Mas você me é diferente, tá? Diferença é, Amém? Quando Deus hizo Adão e Eva, là que bon Dieu créé Adam et Ève, los hizo perfectos. il fait au parfait. Le dio ese pacto, Il va au contraire, no estaban caídos, il pas tombé. no tenían una naturaleza caída. Pas de la nature tombée. Pero Noé sí tenía una naturaleza Mais caída. Noé lui-même il a une nature tombée. Y aún así, Et même comme ça, Dios hace pacto con Noé, bon Dieu si on contrat avec Noé, igual que Eva. même Jacques Ève, Eso quiere decir que esta ça naturaleza veut dire la nature ça, también podemos cumplir. lui-même tu crois accompli. Pero yo creo que era un poquito más difícil para Noé Mais moi je crois qu'elle était un petit peu plus difficile pour con Noé Adán y Eva. que Adam et Ève. Adán y Eva no tenían esa atracción que nosotros teníamos al pecado. Adam avec Ève pas de une attraction de péché No, de ce que nous gagnons. no tenían esa perversidad en ellos. Il pas de perversité dans eux-mêmes. No tenían, no podían tener deseo de adulterio porque no había más gente ahí. Il pas de désir pour commettre adultère parce qu'il pas de l'autre monde là. Pero es lo que nosotros luchamos, esa naturaleza vieja, Mais vieux là dans la nature ça qui n'a pas lutté avec là. ellos no lo Yo tenían. même yo pas de gagner. Pero Noé y sus hijos sí. Mais Noé a petit peu Esa oui. tendencia de pecar Tendance commettre péché, sí estaba en Noé. c'était dans Noé. Amén, hermanos. Y seguimos, el versículo 3. On continue au verset 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Il dit dans verset 3, Kounya nous gain droit manger toute qualité bête vivant cap marché. Así como las legumbres y las plantas verdes os le he dado todo. Toute qualité feuille verte, moins ban nous tout pour nous manger. Amén. Entonces, en el principio, Eh bien, dans le commencement, el ser humano era vegetariano, l'homme c'était végétarien. como los adventistas de hoy en día de 7 días. Amén. Tant que adventiste, je ne jeudi à 7 jours. Pero después con Noé, Mais après Noé, Dios les permitió comer bon Dieu en permettre Noé prend carne viande. y también legumbres y Et puis- plantas verdes. Aussi tout feuille verte, légumes. Os lo he dado todo. Et puis il dit pour bailler tout. Amén, hermanos. Ahora, si hay un hermano, un cristiano, Kounya si un frère un chrétien que no quiere comer qui carne, pas vraiment manger viande, amén, amen. no es pecado. C'est pas un péché. Déjalo tranquilo. Quittez-le tranquille. Amén. Ahora se dice que no quiere comer carne porque la palabra de Dios lo prohíbe. Eso es falsa doctrina. Eso no cuadra. Kounya si il pas manger viande parce que parole bon Dieu interdit ça, il pas d'accord avec la Bible. Desde aquí, Depuis là, Dios abrió la puerta bon Dieu ouvre porte yo para que podamos comer carne. pour qu'on manger viande. Versículo 4. Verset 4. Pero carne con su vida, Mais yon viande qui gagne la vie, que es su sangre, no comeréis. tant seulement c'est pas pour nous manger viande. Viande avec tout sang là-dedans parce que sang yon bête c'est namli. Versículo 4. Verset 4. ¿Están casi, no? Amen. Pero carne con su vida, Mais yon viande qui gagne la vie, que es su sangre, il gagne sang là-dedans, no comeréis. on ne pas doit manger. Es más cortico. Amén. Alléluia. Amén, hermanos. Y aquí los falsos testigos de Jehová, Et la faute témoin Jéhovah yo, en Hechos 15, dans Travail chapitre 15, cuando había esa discusión là que y a une discussion ça. que los fariseos que se entregaron al Señor Là que pharisiens qui remettent dans Seigneur, querían obligar a los paganos, ils devaient forcer un monde qui pas Israël yo, amén, a no comer, païen yo, que no podían comer cierta qui carne. pas capable manger une série de viande. Los apóstoles le dijeron Eh bien, apôtre yo te dit, que pueden comer todo lo que quieran, yo capable manger tout ça que vous voulez, salvo de sangre. et seulement viande qui a sang. Estaban hablando de animales. Tu as parlé de bêtes yo. Los testigos contra Jehová Eh bien, témoin contre Jéhovah, usan ese texto, ils utilisent verset ça, lo sacan de contexto ils retirent le para contexte, decir que no podemos tomar sangre. pour dire que nous pas capable bailler ou bien prendre sang. Pero aquí empezó Mais là, elle commencé que la sangre de animales sans bête. tiene que dejar la sangre correr. Besoin couper tête bête ça et puis quitter sans courir. Por eso dice en Hechos C'est 15, ça, il dit dans Travail 15, ahogado, et bête qui tout fait. un animal Yon ahogado, bête qui tout fait, uno no lo puede ou comer. pas capable de manger. Amén. Si usted cría cabrito Si vous avez un cabrit, y uno quedó pegado allí en esa, no sé cómo se llama, tranquera, no sé cómo et se puis dice, si une panne là, cerca, y murió ahogado, si une panne, no dije, qué pena.
Vous dites, ah, qui peine. Mira, buena carne. Il y a donc bon viande là. Lo voy a comer. No. On va le manger. Non. Hay que botarlo. Vous devez jeter. Amén. Porque su sangre no fue derramada. Parce que ça n'a pas couru. Amén. Hay que cortar el animal para que esa sangre salga. Vous devez couper cette bête là pour s'en sortir. De esa sangre refiere Dios. Et sans ça référer. Lo único que no podemos comer Et tout ça, c'est ça bon Dieu référé. es sangre de animales. Celle ça ne va pas manger, c'est sans bête. Antes yo lo comía, antes de conocer a Dios. Longtemps avant, quand on était bon Dieu, on était manger. Muy sabroso, pero no lo prueban. Amén. Il était goût en pile, mais qu'on y a pas capable de manger. Dios, ¿usted también comió sangre? Hermano Daniel. Mais también. Hermano Daniel. Valorato. Puisque l'Éternel a dit nous sommes capables de manger tout chair et pour viande cochon pour adventistes. Si Señor avisa que nos podrá comer toda carne, tanto carne de porco para el adventista. También, ok, amén. En el principio, Dans le commencement, pero aquí, mais là, Dios dice que podemos comer carne bon Dieu dit nous capables de manger viande. de los animales limpios. Bête propre. Esto es antes de la ley. Ça c'est avant la loi. Amén. Y después Et puis après, se codifica eso también en la ley. eh bien, là que les fouet ça dans la loi, Y Dios hacía diferencia entre animales limpios y animales impuros. bon Dieu fait différence entre bête qui propre, entre bête qui pas propre. Por ejemplo, un puerco es un animal impuro. Et par exemple, un cochon sont bêtes qui pas propre. Y en la ley no podían comer animales Dans impuros. la loi, personne n'est pas capable de manger une bête qui est impie. En el tiempo de Noé tampoco. Dans le temps de Noé, tout. Pero en el Nuevo Testamento, Mais dans le Nouveau Testament, Jesús declaró Jésus déclaré toda carne limpia. No vamos ahí ahora porque desviamos un poquito, pero creo que es Marcos 7, dans Marc 7, donde dice no lo que entra contamina al hombre, porque es lo que sale del hombre. côté qu'il dit que c'est pas ça qui rentre dans le monde qui contamine le monde, mais c'est ça qui sortit. Y ahí dice en la Biblia, Et puis la Bible dit, haciendo limpio así toda comida. c'est comme ça tout manger propre. En Timoteo también 4, Dans Timothée 4, tout, déjanos desviar un rato solamente. font dévier. Gloria a Jesús. En Timoteo, 1 Timoteo 4, Dans Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, hay muchos textos, pero voy a dar el de Timoteo. il y a un pile texte, mais on va le seulement 1 Timothée. Que los adventistas escuchan espíritu de errores Pour adventistes tendez erreur. y prohíben comer carne y esas cosas. Yo interdit moun manger viande, genre de bagaille ça yo. Igual que los católicos prohíben casarse. Même j'avais catholique, yo interdit moun pas qui doit marier. No es de Dios esas cosas. Bagaille ça c'est pas de sortir dans bon Dieu. Amén. 1 Timoteo 4, ¿lo tienen? 1 Timothée chapitre 4. Pues desde allá Dios permite comer carne, pero su sangre no. Eh bien, depuis dans le temps passé, bon Dieu permet pour tout le monde manger viande, mais sans non. 1 Timoteo 4, versículo 1 dice la palabra. Verset premier. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. L'Esprit bon Dieu a te dit ça bien clair. Dans le dernier temps, gen moun k'ap lage confiance yo dans bon Dieu. ¿Qué es apostatar? Qui ça veut dire lage confiance yo? Apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Qui ça veut Nadie? dire que moun lage ¿Qué es apostatar, hermano Elías? ¿No? Hermano Juan de Dios. ¿Qué es apostatar? Hermano Juan de Dios. Juan de Dios está aquí. Él no te conoce. Dile, yo soy Juan de Dios. ¿Qué es apostatar? Abandonar la fe. Abandonar la fe. abandonner la foi. Dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Il dit dans le dernier jour, il y a un pile qui va lage confiance dans bon Dieu. Abandonan la fe. Il va Hermana abandonner Milady, la foi. ¿qué es fe? Qui ça qui c'est la foi? Es la certeza de lo que no se ve. Gloria al Señor. Y con pocas palabras sencillas, ¿qué es fe? Qui ça qui c'est la foi? Hermana Milady, ¿qué es fe? Sensible. Simple, ¿qué es fe? Simple. Dale el micrófono. Gloria al Señor. Cuando tenemos fe, creemos en algo que no vemos, pero que sí sabemos que existe. ¿En qué cree Lo usted? ¿En sentimos. ovnis? ¿Cómo? ¿En marcianos? ¿En qué cree usted? Yo creo en Dios. Entonces, ¿qué es fe? Creer en Dios. Creer. Hermana Maribel, ¿qué es fe? Fe es creer.
¿Creer qué? Que quiero ganar el billete loto. Qui ça qui c'est Creer quoi? en Dios, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Amen. Confiance dans ¿Qué la es parole Dios? de No lo Dieu. sabemos. La palabra de Dios explica quién es Dios, ¿o no? Parole bon Dieu, expliquez-nous qui ça qui Entonces, ¿qué es c'est fe? la foi. Qui ça qui c'est la foi? Creer la palabra. Quoi dans parole là? Y en la palabra dice que hay cosas que no hemos visto el cielo y todas esas cosas, creemos que están, ¿o no? Et parole bon Dieu explique en pile bagaille que nous parlons, mais nous croyons qu'il y a un ciel et nous croyons qu'il existe. Creer Quoi? es creer la palabra. Quoi gain confiance dans la parole là. Hay gente que dice, con la botella de cerveza en la mano, yo tengo más fe que usted. Et il y a des gens qui avec une bouteille bien dans la bouche, ils disent moi j'ai plus la foi que vous-même et puis ils commencent à No descendre. tiene fe. Ils pas la foi. Porque si tiene fe, sabe que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Parce qu'ils connaissent bien, c'est ils t'a fait pas porter dans le ciel là. Pero es un borracho, toma porque no cree la palabra de Si on Dios. boule on t'a fait libre parce qu'il pas croire dans la parole bon Dieu. Fe es creer la palabra de La Dios. foi c'est croire dans la parole bon Dieu. Y dice aquí que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Et dans le dernier temps, il y a un pile monde qui va la confiance dans le bon Dieu. Muchos abandonarán la palabra de Un Dios. pile a abandonné parole bon Dieu. Está escrito. Il écrit là. Ah, tontería. Ah, ça c'est tintin. No es tontería, es que usted no tiene fe, no cree la C'est palabra. pas un tintin, c'est parce que pas la foi ou pas croire parole là. ¿Y cómo abandonan la fe? Et comment ils abandonner la foi? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo pral obéir un bon l'esprit qui va mentir. A veces dicen, ay, los adventistas no tienen buena comida, no son tan malos. Et là ils disent adventiste c'est bon parce que bon manger pas tellement mal. Pero si no tienen la doctrina de la palabra, es doctrina de demonios. Mais si vous pas gain vraiment doctrine parole là, c'est doctrine démon. Mira, versículo 2. Verset 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Y a quitté un bon monde hypocrite fait yo perdu tête yo ak menti. Conscience moun ça yo fini. prohibirán casarse. Alléluia. Prohibirán casarse. Y a escuchando. interdit yo marier. Amén. ¿Cuál religión prohíbe casarse? Qui religion qui interdit moun marier? ¿Cuál religión? Iglesia romana, católica romana. no sé L'église cuántas romaine, catholique romaine. ¿Y qué dice? Et qui ça le dit? ¿Por qué vienen con eso? Pour qui ça vient avec ça yo? Porque han escuchado espíritus Parce qu'il entend un bon esprit qui va mentir. que viene con doctrina de demonios. Qui vient avec doctrine démon yo. La primera doctrina que dice es el celibato, no es de Dios. Et première doctrine ça yo qui passe sorti dans bon Dieu. Amén, hermanos. Pablo escogió mantenerse soltero Paul te choisi pour te rester pour contre lui. porque tenía el don para mantenerse Parce qu'il así. était un don pour te kembel comme ça. Pero Pedro y los otros apóstoles, amén, eran casados. Mais Pierre apôtre, il était marié. Entonces esa religión escuchó Eh bien religion ça yo écouté. un espíritu Un que esprit le decía, es mejor, el hombre tiene más tiempo para servir a Dios cuando está soltero. qui dit c'est plutôt un garçon qui a plus de temps pour capable servir bon Dieu parce que s'il pour contre lui. Entonces nuestros pastores católicos no van a casarse, van a quedarse solteras. Eh bien père catholique yo pas capable marier après pour contre yo. Y las monjas van a quedarse solteras. Et mormon Monjas. ah mon caché pour aller pour contre yo. Amén, hermanos. Amen. Los mormones tienen más que una mujer. Ah, Amén. mais Van a quedarse solteras. mais yo pour aller pour contre yo. Pero debajo de esos edificios grandes hay sus cuartos y abajo que los monjas y los monjos se unen. Mais en bas gros édifice là si gagne un père mais yo ini Amén. Están solteros. yo pour contre yo. Pero los niños que vienen a donde de ellos. Mais les petits moun vini devant yo. Amén. Y no estoy inventando cosas, está en la noticia todo el tiempo. Son sobrinos. C'est neveu. Amén, hermanos. Porque no es de Dios. Parce que ça passe dans bon Dieu. Prohibirse casarse Yo interdit moun marier. no es de Dios. Ça passe dans bon Dieu. Amén. Dios hizo Adam y Eva. Bon Dieu créé Adam et Ève. Adam no era bueno que él esté solo. Et Adam même il était pour contre lui. Dios le hizo mujer. Bon Dieu fait une femme pour lui. Pedro hizo el trabajo aunque estaba casado. Et même si Usted puede hacer el trabajo vous capable faire travail yo, aunque esté casado. même si vous mariez. Amén. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que la acción de gracia participase de ellos los creyentes. Et après de dire ça pas bon pour moun marié, gen qualité manger, moun pas gen droit manger. Y los que han conocido la verdad. Moun qui connaît vérité a. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Parce que tout ça bon Dieu créé, li bon. Yo tout accepté bagay ça yo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. C'est parole bon Dieu avec la prière nous fait a cap mettre nous à part pour bon Dieu. Amén, hermanos.
pues Dios declaró todas las viandas limpios, se puede comerlas. Bon Dieu déclare toute viande propre, nous capable de manger. Y en Marcos 7 Dans Marc chapitre 7, dice, il dit, versículo 19, verset 19. versículo 15, Marcos 7, 15, desvié bastante, pero amén. Usted ve ahora que Génesis y el Evangelio están unidos. En Marcos 7, 15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Marc 7, verset 15, il dit, c'est pas bagaille dehors qui entre en dedans, yon moun qui mette, alléluia, c'est pas bagaille qui dehors qui entre dans moun, dans yon moun, l'elle a mangé, qui capable de mettre dans condition pour lui pas servir bon Dieu. Mais, c'est ça qui sort dans quel? C'est. Amén. Pues hermanos, el que es una chismosa, eh bien, moun qui fait tripotage là, contamina su cuerpo, no el que come un puerco. Li contamine col, c'est pas parce qu'elle mange un cochon. Lo que sale nos contamina. C'est ça qui sortit qui contamine. Nos influencia. Qui influence. Si usted dice que es fea, si vous dites ou laide, aunque en el espejo hay alguien bonito ahí, même si vous apprêtez tant un monde belle là, usted va a ver alguien feo en el espejo. Ou après dans fille dans glace un monde qui laide. Lo que sale nos influencia. Parce que ça qui sortit en dedans nous influence nous. Yo no sirvo. Si vous dites pas voir rien, no servirá. Ou pas voir rien. Tiene que decir en Cristo puedo todo. Même si vous dites dans Jésus-Christ plus que tout bagaille. Si sirvo en el Señor. Si oui dans Jésus a vous servi. Amén. Y dice en el versículo 18, en el verset 18, también vosotros estáis así sin entendimiento. Nous-mêmes tout, nous sans comprendre toujours. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Nous pas comprendre parole ça yo, tout bagaille qui sorti dehors entrer en dedans, yon monde pas ka mettre dans condition pour le pas faire service bon Dieu. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Parce que manger pas entrer dans cœur monde, mais ça passe dans ventre. Y sale a la letrina. Après ça yo jeté ça dans la latrine. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. L'elle parlait comme ça, Jésus fait comprendre tout manger bon. Y en Hechos capítulo 10, et puis dans Travail chapitre 10, Pedro estaba durmiendo. Pierre t'a dormi. Y tuvo una visión. Et puis il fait une vision. Un lienzo blanco que habla de santificación, de limpieza. Y un gros drap blanc qui parlait de sanctification, de propreté. Todo animal limpio e impuro descendió. Et toute bête et impie descend. Y Dios dice, mata y come. Bon Dieu dit, tout y manger. Y Pedro y los adventistas hoy en día, no Dios, no voy a comer animal impuro. Et si Pierre, quand on a adventiste, il dit, non bon Dieu, moi pas manger toute bête impure. Y Dios le dice, bon Dieu dit, no digas que es impuro lo que yo he hecho limpio. Pas dire ça que moi-même, moi fait propre, pas propre. ¿Quién declaró que ese animal era impuro? ¿Quién es que déclaré bête impia? Fue Dios. C'était bon Dieu. Ahora el mismo Dios dice que es limpio. Même bon Dieu ça dit yo propre. ¿Y quiénes son los adventistas para declarar algo diferente? Mais qui est adventiste hier pour déclarer un bagage différent? Es doctrina de demonios. C'est doctrine démon. Escuchando espíritus engañadores. Parce que yo tendez parce que l'esprit qui bail menti. Por eso hay que estudiar la palabra del Señor. Pour ça vous devez étudier parole Seigneur. Amén, hermanos. Por eso la escuela dominical es muy importante. L'école du dimanche est important. Son 3 horas. C'est 3 heures. Pero leemos lo que la palabra de Dios dice. Que nous lisons esa parole bon Dieu a dit. Y para terminar en esta mañana en Génesis 9. Pour terminer matin en Genèse 9. Amén. El versículo 4. En verset 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Mais si on vient qui sans là-dedans, on pas doit manger. Amén, hermanos. Amen. Por eso yo no indago. C'est pour ça. No busco para saber. Você pas chercher pour connaître. Si uno no sabe, no sabe. Si uno não pas connaît, tu pas connaît. Amén. Entonces cuando voy, la hermana Milene me invita a comer. Hermana, ¿cómo mató usted el pollo? Si vous dites que c'est vrai, il invite pour manger, comment on fait pour là? No pregunto. Pas poser aucune question. Yo como. Moi manger. En el nombre del Señor. Non, Seigneur. Pero si la hermana dice, ay, pastor, tenía un gallo allí y se ahogó en el pozo y yo lo maté para usted. Gracias, hermano. No Mais si c'est à dire, pasteur, moi j'ai un coq pour là qui tout fait, moi pas pour manger, je dis non, merci Sam. No lo voy a comer. Moi pas pour le manger. Pero si no me dice nada, mais s'il pas dit manger, ella quiere con su pecado. Yo no sé, yo como en el nombre del Señor. C'est lui qui avait péché, moi manger, non, Seigneur. Amén, hermanos. Aunque era un cabrito bueno, lleno de carne, même si un bon cabrit il y a pile viande, pero murió ahorcado, mais s'il mourit mort pan, no lo comas. No pas manger. Échalo a los perros. Parce que voyez ça va chien. Amén, hermanos. Ah, usted dice eso porque tiene dinero para comer, pero no, usted dice ça parce que vous avez l'argent pour.
Entonces cómelo entonces. Eh bien, mangez alors. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Dans verset 5 là, 9:5. Sí. Verset 5 là, il dit, comprendre ça bien, si un monde touye nous, m'a fait rendre moins compte. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. M'a fait toute bête qui touye nous, rendre moins compte. Tout monde qui touye moun, pareil yo, gen pour rendre moins compte. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Si Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si un moun touye yon moun, yon l'autre moun gen pour touye le tout. Pues aquí había también restricciones, hermanos. Eh bien là, te gen toute distinction yo. Había reglas. Te gen règle yo. En el huerto de Edén no había estas reglas. Dans jardin Eden, n'a pas gen règle ça yo. Amén. Aquí no se podía matar. Vamos a ver más. 7 dice Et dans cette allée dit, que tenían que fructificar. nous avons fait un pile petit. Y 9. Et puis dans 9 là, que él estableció su pacto con ellos, los descendientes. il fait un contrat avec descendants yo. En el versículo 11 dice, Dans verset 11 il dit, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. oui, m'a passé contrat moi avec nous, moi promettre pour pas jamais voyer go inondation encore pour détruire tout le monde avec toute bête vivant yo parce que pas jamais gen go inondation encore pour ravager la En terre. el versículo 12 Dios le da un señal. Dans verset 12, bon Dieu ba un signe. En el versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dans verset 13 là, il dit, m'a mette la cancel moi dans ciel là, mais si m'a banou pour contrat moi passer avec la terre. Y usted sigue leyendo los otros versículos. Si continue à lire tout l'autre verset yo, Dice Dios, cuando llueve, bon Dieu dit, la pluie tomber, no tengas miedo. la pluie tomber besoin père. Cuando sale ese arco iris, Là que ouais, la cancel là, es el pacto que Dios cerró con la humanidad. ça c'est contrat bon Dieu signe avec l'humanité. Que no voy a destruir al mundo Il peut pas détruire le monde encore con agua. avec de l'eau. Porque hay tsunami Parce que pour qui ça gagne que puede tsunami destruir un país, pero no el mundo. capable de détruire l'île, un pays, mais c'est pas le monde. Amén, hermanos. Ese pacto que Dios hizo con el hombre. Contrat que bon Dieu signe avec l'homme là. Nunca han visto aguacero, llover. Yo pas jamais la pluie tomber. Nunca han visto el arco iris. Yo pas jamais la cancel. Aquí es por primera vez que aparece el arco iris. Là c'était comme première fois la cancel paraît. Como señal de Dios con el ser humano. Donc au signe bon Dieu avec monde. Y más adelante uno ve cómo Dios instituye reglas. Et puis de voir comment bon Dieu t'a institué règle. Ojo por ojo, Jet pour jet, diente por diente, dent pour dent, etc. etc. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Adán sa- y Eva no tenían esas reglas. Parce que Adam et pas de règle ça yo. Porque ellos no podían fallar, no tenían esa maldad en ellos. Yo pas capable de faillir parce que pas de méchanceté dans yo même. Amén, hermanos. Pero ahora que el ser humano está en un estado caído, Mais quand il a l'homme dans un état de tomber, primeramente tenían que seguir su conciencia, premièrement besoin suivre conscience yo. pero más los años van pasando, su conciencia se corrompe también. Mais pendant année a passé conscience vient corrompu tout. Entonces necesitan las reglas. Besoin règle yo. No matar, no robar. Pas tuer, pas voler. Porque si no lo dice, roban, Parce que si on dit voler, matan. tuer, Amén. Dios tuvo que escribir, no robar los diezmos, roban. bon Dieu dit pas tuer, pas voler. Antes no hacían esas cosas. Longtemps pas de faire bagay ça yo. Ahora sí. Kounya oui. Y hay que codificar lo que ellos no podían hacer. Il besoin mettre et ça que yo pas de faire. Porque la carne quería hacer todas esas cosas. Parce que cher a besoin faire tout bagay ça. Amén, hermanos. Y la dispensación, nos va a terminar el plan, la dispensación. Et Sí. dispensation. I believe? By back, hermana, the Wendy, ¿cómo hago? ¿El otro Wendy ya? No, el otro. El otro plan. No, el mundo. Camina, arca para. El mapa ya, el mundo. É por trás do mundo. Amém? Aqui não estava da Bíblia, de Babilônia, ura aqui não. Là eu t'a vivre dans Babylone. E ora é arca lanta. Là que bâtiment levé, La quero chegar a Ararat. il commence à courir arriver sur mon Ararat. Aqui banata China toch? Quem pode saber? Vou pôr um mapa do mundo, Se como que banata China, que banata Rússia, que banata
Medio Oriente. Est-ce que vous avez dit moi qui côté qui la ¿Qué Chine? pregunta, hermana, está? ¿Hay más preguntas? Hermana, que mire. Entonces, una distancia largo. Il y a une distance qui est longue. Gloria a Jesús. Esta aquí está Estados Unidos, o sea, es un más chiquito. Ça c'est États-Unis. Aquí no está San Domingo, aquí no, Puerto Rico. Saint-Domingue là. San Domingo, Haití, Inanan. Saint-Domingue avec Haïti, Aquí voilà. Venezuela, nós estamos aqui não. Venezuela, nous sommes ici à nous-mêmes. Nós estamos aqui, vai Holanda tá aí. Monter, aller, tomber na Hollande. Holanda é chiquito, Holanda. Até Holanda aqui, amém? Ça c'est Quebec. Hollande. Dus já aqui não, nós estamos lá Europa. Isso aqui tá Europa. Ça c'est Europe. África. Afrique. Aqui vai tá Israel e Médio Oriente. Ça c'est Israël. Até aqui não, vai aqui mana? Aqui tá China. Ça c'est la Chine. Aqui tá Rússia. La Russie. Dus na sali jaki banda nang. Et bien sorti bola yo. Aqui nang Iran segomita Babilônia, jaki banda na sali vai tena Rússia que banda na. Je sorti bo Iran aller na la Russie. Amém. Índia, mira ubicado hermano su mes. India. Europa, África, Israel, Medio Oriente. E jaki banda e arca tabarata, ela vai Irak, Iran, que banda, ela vai. Iran, Irak, bola. Mais arriba que nada. Et puis il y a les piwo. E outro plache trobe? Okay, amen. Aqui banda nang, ata Israel aqui banda nang, Gosen da África. En Afrique, Egipto. Gosen. E aqui banda é Arca Sul. C'est comme ça bâtiment est monté. E bani Rússia já. Bon, la Russie. Depois a humanidade bien boa trobe. Et après l'humanité retourne descendre encore. Mais pergunta? Il y a une question encore? Então nós vamos agradecer, Senhor, nosso lanto para. On dit bon Dieu merci on lève camper. Nosso irmão Axel de Deus danke por sua palavra. Amén. Gloria a Jesús. Dios trata bota grande, bota precioso, bota maravilloso, Señor. Padre Celestial, nos agradecemos tanta inmensamente, Dios mío, para la palabra preciosa, aumenta, Dios mío. Padre Celestial, como ayudanza, mi Rey, nos ponemos palabra de práctica de la gloria. Tanta prosperar por palabra aumenta, Señor, de cada corazón, Dios mío. Fortalece por pobre, Padre Santo. Abre-nos entendimiento, Padre. O Espíritu Santo, Padre Celestial, dá-nos sabedoria, Dios mío. Guia boiuna para la gloria, Tata Santo. Abre por palabra para cada uno de nós, aumenta, Dios de la gloria. Dá-nos comprometimento, Padre de la gloria, Dios mío. Eu não pareço vamos cumprir com a palavra Tata Santo. Me agradecido, meu Deus, pela bondade, Senhor. Amém e amém. Gran pocinta. Nunca vai visitar. Outros irmãos que estudio. L'autre semaine, on continue avec Los là. libros en español. El Amén. livre en espagnol.